Go terekamo Reyo kimwe James ubusa. Yewega iyi Reyo izakuramo umuntu umwuka. Iyi Reyo rwose ntago mbona koko hari kipe nimwe izayihagarika muri East African. Ubundi iyi Reyo uyu mwaka ntago APR agakwiye kuba iri kuvuga cyangwa se iri gutekereza ko hari ikintu na kimwe izakora kuri Reyo. Reyo Sport yakaniye ndetse n'umutoza wabo bari kuvuga ko iyi Sekafa bayishaka ko bino kubwiza. What a goal, what a team. Iyi match irangira gute? Ndagira ngo ushyire prediction yawe uvuga ati Reyo Sport iratsinda ibitego 3-0. Abatipe baje muzano barwanye n'umupira ariko biranga neza birananirana bibi by'ubusa. Reyo Sport kimwe Jamus ubusa ku munota wa 18.